Reka mbifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe b'inyota TV, tuba twigarukiye rero aka kanya muri studio n'icyitwa amakuru abadasanzwe rero. Tuba twigarukiye na byinshi biba bikomeje kugenda bigaruka ku isi muri rusange, aho twibanda ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Kongo, tukamenya uko situation ibihagaze. Muri rusange rero turaza kwikoza mu misozi itandukanye mu ishyamba ryo mu kibira. Biravugwa yuko hari byinshi byaje kwakorerwa, ndetse kandi turikoza za Uvira tumenye uko situation ihagaze. Ese imitutu y'imbunda iri kwerekeza mu bice intare zasarambwe zerereyemo, intare zasarambwe nazo zerekeje imitutu y'imbunda mu bice igisirikare cya FDNB n'aba FDL baherereyemo bimeze bite? Byose rero turabyinjiranamo neza hano ku Nyota TV, tumenye uko bihagaze muri rusange. Turagera mu mujyi wa Bujumbura tumenye uko situation ihagaze. Turaza kwikoza ku ruhande rw'aba FDLR bari kwaka icyitwa imperekeza ku butaka bwa Kongo, nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu ba FDLR bagiye gufata umwanzuro wo kubasezerera, abandi ngo bafashe umwanzuro wo kuburiza rutema ikirere baberekeza mu bihugu bitandukanye byara ku mugabane w'Uburayi, aho bivugwa yuko igihugu nk'Ububiligi, igihugu nk'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byara ku mugabane w'Uburayi byaba bigiye gucumbikira aba FDLR, nyuma y'uko leta ya Kinshasa yagiranye amasezerano akomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda yuko FDLR igomba gucika kuri buno butaka bwa Kongo. Rero abenshi muri bo bitewe n'amarangamutima ngo bafitiye ino FDLR, bitewe n'ibikorwa byinshi bitandukanye bafashije, bari kuresista kuba bagira gutya ngo bareke ubufatanye buri hagati y'ino FDLR nabo. Birumvikana yuko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi, birumvikana yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Niko ikibazo cy'aba FDLR gikomeje kugenda kiba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Byose rero turabyinjiranamo tanu kwa tanu, tumenye uko situation ihagaze muri rusange. Ni byinshi cyane rero biba bikomeje kugenda bigaragara, ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda biba ihurizo kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni byinshi cyane kandi bikomeje kuba bibi ku butaka bw'u Burundi muri rusange. Deployment se ziri gukorwa mu bice byaraza Kabiyabo muri Butembo, deployment ku ruhande rw'intare zasarambwe za Katiri mu misozi ya Zambungwe, ndetse deployment warikare uhereye za Karembe uzamuka Peti na Burayi ugana mu byerekezo byo mu mujyi wa Pinga ku muhanda RP 1150 ugana mu byerekezo bya Fatuwa na Bukumbirwa. Ese bihagaze bite muri rusange? Byose turabyinjiranamo tanu kwa tanu. Turaza kwikoza muri teritwari ya Masisi tumenye uko situation ihagaze. Abaturage bahariya za Kirorirwe bagabiye inka abaturage bagenzi babo, hari agace byabereyemo. Turaza kumenya ese nakahe n'abaturage bagabiye abaturage bagenzi babo inka, nyuma y'uko bamwe muri benshi inka zabo zamazwe n'aba FDLR, izindi zikamarwa n'abasirikare ba FDNB utibagiwe ndetse n'icyitwa FRDC. Rero abaturage bavuze bati twebwe rero ntago dushobora kuba twahereranwa n'intambara, ahubwo tugomba guhuriza mwe imbaraga tukareba icyo gukora muri rusange. Nibyo kandi nanone turaza kwinjira mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Beni, aho cyitwa Monisco gikomeje kwinubirwa n'abaturage bahariya muri Beni. Bari kuvuga yuko rwose Beni nta kibamariye, Monisco nta kibamariye, kandi Beni ari agace k'iwabo cyangwa se igihugu cyabo gikwiye kubonekamo ubuzima n'umutekano. Ibi byose rero urabona yuko bikomeje kuba ikibazo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ukabona yuko ibintu bikomeje kuba ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Niko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri munsi bikomeje kwisanga mu icuraburindi, kandi icuraburindi ubona yuko ritaboroheye habe na gatoya, kuko uko umunsi ugenda uzahaza undi niko bari kwisanga mu ihurizo ridasanzwe, cyangwa se niko bari kwisanga mu bibazo bidasanzwe, kandi ibibazo ubona yuko kwikuramo bishobora kuza kubagora muri rusange. Turaza kwikoza mu bice bitandukanye byara mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibice biri kuvuga yuko amakamyo n'amakamyo abaturage bari kubarundamo baberekeza mu bice ngo bizewe yuko birimo umutekano, ariko bikavuga yuko abaturage bari gukurwa hariya muri Bururi, abaturage bari gukurwa za Mazuru, abaturage bari gukura mu bice byaraza Makamba, abaturage bari gukura za Nyabigina, abaturage bari gukura za Bukeye, za Semeke, bari gukura za Kabizi na za Kinzanza, bari gukurwa za Burunga.
ni nyuma y'uko utu duce twegereye ikiyaga cya Tanganyika uwitwa Evariste Ndayishimiye ngo ari kuduteguramo kuhakoresha bahashyira imbunda za muzinga zishobora gukoreshwa basheringa mu bice intare za Sarambwe zirereyemo byahariya muri Uvira. Ukabona yuko rero uwitwa Evariste Ndayishimiye aka kanya ari mu ihurizo ridasanzwe kandi ari mu kibazo kidasanzwe, kandi ubona yuko kwikuramo biri buze kumucangacanga se, ubona yuko kwikuramo rwose biri buze kumuyobera cyane. Ni imisozi rero itandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, hariya za Mazuru, Makamba, Kidirigi ndetse na za Nyabigina. Ni imisozi itandukanye, hariya za Murara, Muhuzu, Bihanga ndetse na Ruzira. Aha hose biravugwa ndetse biremezwa yuko abaturage bahatuye bagomba kuhimurwa nyuma y'umugambi ukomeye cyane uwitwa Evariste Ndayishimiye afite, kubona yuko abaturage bari hariya abenshi muri bo ngo bashyigikiye umutwe wa Red Tabara, kandi umutwe ubona yuko ukomeje kugenda wiyongera ingufu uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye ku butaka bw'u Burundi, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo, komeje gukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo zirebe yuko zatabara abaturage be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intare za Sarambwe zivuga yuko zitazigera zizururutsa icumu na gatoya mpaka zigeze ku ntego yazo muri rusange. Nyamuneka rero ni byinshi biba bikomeje kugenda bigaragara. Nyamuneka rero ni akazi kenshi kaba gakomeje kugenda kagaragara ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Turabyinjiranamo rero neza, tubitongomore, tubitotore, tubisesengure tutagamije guserereza. Tujya no mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura hari azaca ibitoki, aho bivugwa yuko urusaku rw'amasasu rwigize kumvikana mu gace kamwe kariye mu mujyi wa Bujumbura. Tuze kumenya ese ako gace ni akahe muri rusange. N'ubudasa bwacu tuba turajwe inshinga no kubagezaho amakuru abagezweho kandi yizewe. Tuba turajwe inshinga no kubagezaho byinshi biba bidasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari. Urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe hano ku Nyota TV. Ni Nyota TV ni Nyota TV, aho mba mbararikira kugira byinshi mukurikira kuno murongo, kuko twebwe turajwe inshinga no kubapudetinga ku makuru aba adasanzwe kandi amakuru aba yizewe umunsi ku munsi. Turaza kwikoza mu bice bitandukanye bitangatanze igihugu cy'u Burundi. Ni ibice nababwiza ukuri yuko nk'ibice byahariya muri za Makamba, imisozi nka Korine Tongo ndetse n'imisozi nk'ahariya Korine za Munanira, mu misozi ya za Kayongozi, mu misozi ya za Muyinga, mu misozi ya za Korine Kinazi hafi y'igihugu cya Tanzania. Icyitwa deployment kiravuza ubuhuha nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kubona yuko ngo imbaraga bari bafite ku nkengero zihuza umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabanyutse. ngo ubu igisigaye ni ukureba buryo kibagota aya mayira yose bakeka yuko yaturukamo Red Tabara. Ngira ngo murabizi yuko iyi Red Tabara igizwe n'abaturage bahunze igihugu cy'u Burundi cyane bazizwa ubwoko. Bivuga yuko abenshi muri bo bagizwe n'imibare myinshi y'abakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwima uburenganzira ku butaka bw'u Burundi. Kandi murabizi neza yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye we ibi byose yabihakaniye hejuru, avuga yuko mu gihugu cye nta macakubiri abamo, ngo kandi ibi by'amacakubiri ndetse n'iby'ivanguramoko ngo yabyumvishe mu bihugu bitandukanye, ngo birimo ngo igihugu ngo cy'u Rwanda. Akomeza kugenda kigarukaho, ngira ngo mwagiye munabyumva yuko rwose adatinya kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda kiri kumuteguraho ikumurasaho icyitwa amabombe, ngo kiri kumuteguraho kumurekuriraho amaroketi. Nyamuneka ibi byose rero byagiye bigarukaho bavuga bati ariko Evariste Ndayishimiye ntago wamurenganya, nta kangononwa afitiye igihugu cy'u Rwanda bitewe n'umutekano gifite, kandi we akaba yugarujwe n'umutwe wa Red Tabara, kandi uyu mutwe ibyo urwanira bikaba bisa n'iby'intare za Sarambwe zirwanirira. Nyamuneka rero tubyinjiranemo nanababwira amakuru adasanzwe y'umugabo witwa Lieutenant General Masunzu wajengereje ubwoko bw'abatutsi ari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, muri za Rushuru, Rubero. Wajengereje abaturage muri Kivu y'Amajyepfo, abanyamurenge bene wabo murabizi neza yuko uno mugabo ariko avuka muri Kivu y'Amajyepfo, akaba akomoka mu baturage bahariya imurenge n'uw'iminembwe. Uyu mugabo n'uw'iminembwe kandi ni umwe mu bagabo bagiye bagira uruhare mu gutera abaturage bahariya muri Sud Kivu akoresheje ibitero bya drone. Yari abiyoboye ibitero bya Masuko 25 byagiye bigabwa ku nka z'abaturage bahariya muri Minembwe.
uyu musaza yarabiyoboye, ariko biravugwa yuko uno mugabo yamaze gufata icyemezo cyo kwinjira mu ntare za Sarambwe nyuma yuko nawe avumbuye amakuru akomeye cyane yuko amabanga yari amaze iminsi asohora abwira intare za Sarambwe byamaze kuvumburwa yuko byamenywe. Rero aravuga ati nk'ubu igisigaye ni ugukura ubuzima bwanjye mu kaga, noneho nkareba buryo ki rwose ibintu byanjye byaba byagenda neza muri rusange. Rero ndababwiza ukuri ko uwitwa Lieutenant General Masunzu yamaze kwinjira mu cyama cy'intare za Sarambwe. Aka kanya turi kuvugana rwose ni ibintu bishimishije, ni inkuru navuga yuko yakoze ku mitima abantu benshi, kandi ni inkuru y'ibyishimo muri rusange. Turaza kwikoza mu bice byariya muri Butembo, mbabwira icyitwa ubwoko bw'abandandi ndetse n'abandi batandukanye harimo n'aba FDLR, ibyo bari gukorera abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ngo kuko ubona ufite isura bakagukekaho yuko ukomoka mu bwoko bw'abatutsi, ngo ni ikibazo gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikanakomera cyane. Uko umunsi ugenda uza haza undi ko situation ikomeje kugenda ikomera cyane, kandi situation ikagenda ihindura isura, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kutubwira yuko ibintu bikomeje kuzamba kandi ibintu bikomeje gukomera, ari nako bikomeretsa benshi cyane ku ruhande rwa societe civile y'igihugu cyano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, utibagiye societe civile y'igihugu cy'u Burundi, aho nababwiza kuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse binaba ihurizo ku rwego rudasanzwe muri rusange. Ni bikomeje kugenda biba ihurizo, rero ni bikomeje kugenda bikomera cyane kandi biri kugenda bikomeretsa benshi cyane ku ruhande rwa societe civile yano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nk'abaturage batuye mu bice nka Tetwari ya Rushuru, mu bice bya Masisari za Sake, imisozi nka za Bugembwe ndetse na Busangara, abaturage batuye za Kabari hari za Bukavu, batuye mu misozi ya Mumosho ndetse na za Kamanyora, abatuye hari za Remera muri Uvira, barahumeka kandi baravuga bati rwose tupo pamoja, rwose cyama cya M23 tuzahorana namwe kandi ntituzigera tubatererana. Byose rero ndababwiza ukuri yuko bikomeje kugenda biba byiza cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ariko bibabaza bikomeye cyane uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ukomeje kuvuga yuko ngo ibintu bikomeje kumubana bibi, kuko ariho n'igitutu gikomeye cyane na bamwe mu banyepolitike babaswe n'icyitwa ingengabitekerezo ndetse n'ivangura turere hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngaho bari kumubaza ngo ariko ubanza wararozwe wa mugabo we, ngaho bari kumubwira bati umutwe wa M23 wagutsindishije iki? Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ngakabura ibyo asubiza ndetse n'ibyo asubiza, kuko biranavuga yuko ari amasezerano yabaye hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, ngo ntago yumvishweho rumwe na bamwe mu banyepolitike b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu hari inkuru yakomeje kugenda icaracara ku binyamakuru bitandukanye bavuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo gifite gahunda yo kohereza umubare w'abasirikare bagera ku 50 mu bice byinshi bitandukanye kujya guhangana n'icyama cy'intare za Sarambwe. Ariko ibi byose rero ndababwiza ukuri ko bikomeje gukomera cyane kandi bikomeje no kuba ikibazo ku rwego rudasanzwe. Nshuti bavandimwe, rero ni page ziba zikuyemo byinshi, ni page ziba zikuyemo amakuru menshi utasanga handi rwose uretse hano ku murongo wacu mugari ubaraje inshinga no kubagezaho byinshi cyane biba bitandukanye cyane, kandi twibanda kuri no nambara mu makuru yo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse mu gihugu cy'u Burundi, aho nakubwiza ukuri ko uwitwa Evariste Ndayishimiye n'ishyaka rya CNDD FDD aka kanya ngo ririmo ibibazo bikomeye cyane, aho hari kumvikanamo icyitwa ibibazo bidasanzwe kandi ibibazo bikomeje kuba ihurizo. Uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ibintu bikomeje kugenda bizambazamba ndetse binakomera cyane. Rero ibuka gukora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza utubwire, maze ubundi natwe tugarukane amakuru adasanzwe utasanga handi uretse hano ku murongo wacu mugari. Urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi aba yizewe muri rusange.